Radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Indege itwaye Rodrigo Duterte wahoze ari perezida wa Philippines hagurutse Imani yerekeza ku rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC Irahe. Arashinjwa ibyaha bijyanye n'abantu benshi bishwe mu gikorwa cye cyo kurwanya ibiyobyabwenge. Mu Rwanda ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere kimaze gutangaza amabwiriza mashya agenga iyandikwa ry'imiryango ishingiye ku myemerere irimo n'amadini, ariko abasanga leta ngo itari ikwiriye kubyivangamo. Birakwiye ko abanyamadini bamenye ibibazo byabo ubwabo, ibyo bisambo bavuga biba byo mu maturo n'abapasiteri babifashe. Uganda yohereje ingabo kabuhariwe mu murwa mukuru wa Sudani y'Epfo Juba mu gihe cyuka kibi gikomeje kwiyongera hagati ya Perezida Salva Kiir n'umwungirije Riek Machar. Tubafitiye n'ikinamico urunana muri mwese kaze muri amakuru yo kuri wa kabiri turi ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu. Ano makuru reka tuyahere ku mugabane wa Asia. Perezida wa Philippines Ferdinand Marcos Jr. yatangaje ko wahoze ari umuyobozi w'iki gihugu Rodrigo Duterte yerekeje mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC Irahe nyuma gutagwa muri yombi ku busabe bw'uru rukiko. Indege yagaragaye ihaguruka ku kibuga cy'indege cya Manila mu gihe gito gishize. Bwana Marcos yavuze ko uyu mugabo wahoze hari perezida azisobanura ku birego hakekwaho bijyanye n'ibyo yavuze ko ari intambara y'amaraso ya Bwana Duterte yo kurwanya ibiyobyabwenge. Umukobwa wa Duterte, Sara, ni vice perezida wa Philippines akaba n'umukeba muri politiki wa Marcos. Yavuze ko gutabwa muri yombi kwase ari itotezwa. Igihe Bwana Duterte yari ku butegetsi, ibihumbi n'ibihumbi by'abacuruzi b'urumogi by'igihe gito, abarukoresha ndetse n'abandi barishwe nta rubanza. Tujye ku mugabane wa Afrika aho Uganda yohereje ingabo kabuhariwe mu murwa mukuru wa Sudani y'Epfo Juba mu gihe icyuka kibi gikomeje kwiyongera hagati ya Perezida Salva Kiir na Vice Perezida Riek Machar. Umukuru w'ingabo za Uganda yemeje ayo makuru mu gihe ubwoba bugenda bwiyongera ko igihugu gishobora gusubira mu ntambara hagati y'abanyagihugu. Urugomo ruherutse ndetse n'ifatwa ry'abaminisitiri babiri n'abayobozi bakuru ba gisirikare bashyigikiye Bwana Machar ryateje impungenge z'uko amasezerano y'amahoro yo muri 2018 ashobora kujegajega. N'amasezerano yarangije intambara yamaze imyaka 5 yahitanye abantu hafi igice cya miliyoni. Ni inkuru ya Richard Kagoe mugezweho na Mark Nyankuru. Umukuru w'igisirikare ca Uganda Muhoozi Kainerugaba ntiyatanze amakuru yose ajanye n'uko kurungika ingabo, ariko yagabishije ko intambwe yari yo yose irondera President Kiir yoshobora kubona nk'igikorwa c'ingwano ku gihugu ciwe. Ukwiyongera k'uruhagarara kwakuruye ubwoba kuko hashobora kuba ingwano yeruye kunyura amagogo abantu basanze barimwo muri Sudani y'Epfo, bigahungabanya akarere gasanzwe karimo ikibazo c'intambara mu gihugu kibanyi ca Kongo. Gushika abategetsi ba Sudani y'Epfo ntaco baravuga kuri iryo rungika ry'inteko karuhariwe za Uganda muri ico gihugu. Uganda yigeze kurungika inteko gukingira President Salva Kiir mu gihe igihugu kibanyi ca Kenya cagumye gishira imbere ibiganiro hagati y'abarongozi babiri mu gukinga ngo ibintu ntibiyangare. Donald Trump yavuze ko Amerika izakuba kabiri amahoro ku bicuruzwa by'ibyuma bya acier na aluminium itumiza muri Canada kugeza kuri 50% guhera ejo kwa gatatu. Perezida Trump yavuze kandi ko hagiye gutangaza ibihe bidasanzwe ku bijyanye n'amashanyarazi. Aya magambo ya Bwana Trump kuri iki cyemezo cya Ontario, intara ituwe cyane muri Canada, cyo gushyiraho umusoro ku mashanyarazi yohereza muri leta eshatu mu zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo ubwacyo cyari gisubizo ku mahoro ku bicuruzwa biva muri Canada yashyizweho na Washington. Kuri wa kabiri agaciro k'imigabane ku masoko y'imari muri Amerika kagabanutse cyane. Ayo masoko agifungura bituma hakomeza ukugwa kwatangiye ejo kubera impungenge ku bukungu bw'iki gihugu.
Tugiye mu karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda, ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB kimaze gutangaza amabwiriza mashya agenga iyandikwa ry'imiryango ishingiye ku myemerere irimo n'amadini. Mu bisabwa bigomba kuzuzwa harimo ko umuryango wifuza kwandikwa ugomba kugaragaza imikono igihumbi y'abantu bo mu gace iteganya gukoreramo. Hashyizweho ikiguzi cyo kwiyandikisha cya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda, ndetse amabwiriza akaba yifuza ko buri faranga ryose ryinjiye mu itorero rigomba kunyura muri banki cyangwa ubundi buryo butuma rigaragara. Hari abamaze kuvuga bashyigikira iki cyemezo, cyakora hari n'abandi babona hari uburyo leta izanye bwo kwivanga mu mikorere y'imiryango ishingiye ku myemerere. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa i Kigali. Mufti w'u Rwanda Sheikh Musa Sindayigaya ku ruhande rwa Isilamu ndetse na bamwe mu bayobozi b'amadini ya Gikristo bumvikanye bashyigikira icyemezo cyafashwe. Kuri bo kizaca akajagari kabonekaga mu ivuka ry'amatorero n'imiryango ishingiye ku myemerere. Icyemezo gishya kivuga ko amaturo yose ndetse n'andi mafaranga yakiriwe mu itorero agomba kunyuzwa kuri konti ya banki cyangwa ubundi buryo bw'ikoranabuhanga, kandi ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere kikaba gishobora gusaba gukora igenzura ry'uyu mutungo. Gusa hari abasanga iki cyemezo cya leta gikabya kurunguruka mu mikorere y'amadini. Uyu muyoboke w'itorero rya ADPR utashimye ko muvuga amazina yagize icyo avuga kuri ingingo y'amaturo. Ari amaturo atangwa basa nkaho bagira ikibazo gikomeye cyane. Ntabwo ari umutungo w'umukristo aterura ngo ashyire pasiteri. Ntabwo ari ikibazo cyo kuvuga ngo amadini n'amatorero akurikiranwe atange raporo mu turere, ku murenge, RGB nk'abantu bananiranye, nyamara ahubwo bafashaga igihugu hatangwa ituro risagutse n'ubundi ku byo umuntu asigaranye. Iki kibazo cy'amaturo kinengwa n'uyu muyoboke kiri ku isonga y'ibigenderewe guhindurwa muri iki cyemezo gishya. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere Doris Uwikeza ubwo yasobanuraga iyi gahunda kuri televiziyo y'igihugu. Buri cyumweru mutanga amafaranga ajya niki kibizeza yuko ari bwubake irwo rusengero? Ni niki kibizeza yuko urwo rusengero niba rwubaka rwanditse kuri iryo torero ritanditse kuri pasiteri we bwite? Ntumenye ngo amafaranga avuye he ajya he. Iki kintu nicyo kugira ngo tumenye ngo niyo wabona tuye no kugabanya amafaranga agenda mu ntoki cash. Niba mwayabonye murayashyira he? Murayashyira muri konte, no kugira ngo tugire izo torero zifite konte muri banki. Iki cyemezo cyafashwe na leta hari abasanga cyambura abanyamadini uburenganzira bwo kwifatira ibyemezo bijyanye n'imyemerere yabo. Nkuko hari ishyirahamwe ry'abanyamakuru bigenga bakigenzura ibibazo byabo bakabikemura, wenda leta ikazamo bibaye ngombwa, kuko simenye ko muri RGB niba umuyobozi wari umuporosyo cyangwa se n'umugaturika yamenye ibera mu badivantiste, birakwiye ko abanyamadini bamenye ibibazo byabo ubwabo. Ibyo bisambo bavuga biba byo amaturo n'abapasiteri babifashe. Ubugenzuzi bwakozwe umwaka ushize bwasize amatorero agera kuri 50 ahagaritswe gukorera mu Rwanda kubera kutuzuza ibisabwa. Insengero zisaga ibihumbi 9 kuri 14 zari mu gihugu zarafunzwe kubera kutuzuza ibyangombwa. Mu gihe ifungwa ryazo ryakozwe shishi itabona, abatari bake barinubira uguseta ibirenge muri gahunda kuzifungura, kandi benezo bemeza ko bamaze kuzuza ibyaburaga ku nyubako zabo. Dusubire ku mugabane wa Amerika ya ruguru. Umujyanama mu by'umutekano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko intambwe iri mu guterwa mu biganiro n'intumwa zo muri rwego rwo hejuru za Ukraine muri Arabia Saudite. Mike Waltz yagize ati hari icyo turimo kugeraho. Yari igihe yari mu kiruhuko mu biganiro i Jeddah. Washington yateguye ibi biganiro nk'amahirwe yo kureba niba abanya Ukraine biyemeje gushyigikira gahunda za Perezida Trump zo guhagarika intambara byihuse hagati y'Uburusiya na Ukraine. Umuyobozi mukuru mu biro bya Perezida Zelensky yavuze ko bikiri umurimo urimo gukorwa hagati umubano hagati ya Kiev na Washington wifashe nabi kuva Perezida Trump yahindura politiki y'ububanyi n'amahanga ya Amerika kugira ngo ashyire igitutu kuri kumugaragaro kuri Kiev aho kugishyira kuri Moscow kugira ngo Ukraine igire ibyo ihara. BBC gabuza miryango mukomeje kumva mukunda kugira kandi kuri Gisoro FM Majyepfo ya Uganda, abari kuri internet madukurikira kuri Facebook Live.
abayobozi bo muri Pakistan baravuga ko abantu bitwaje imbunda bagabye igitero kuri gari ya moshi mu ntara ya Balochistan. Umwe mu bayobozi ba gari ya moshi yabwiye BBC ko harashwe amasasu kandi ko abagenzi benshi bakomeretse bakaba barimo n'umushoferi wa gari ya moshi. Ni inkuru ya Azad Moshiri mugezweho na Robert Patrick Misigaro. Umwe mu bajejwe uburongozi yavuze ko ingenzi zirenga 400 zari muri iyo gari ya moshi igihe abantu bitwaje inkoho bayitera. Iyo gari ya moshi izwi nka Jafar Express yari ivuye mu mujyi wa Quetta yerekeza muri umwe mu miji ikomeye ya Pakistani ariwo Rawalpindi. Umugwi witwaje ibigwanisho uzwi nka Baloch Liberation Army wavuze ko ariwo wagavye ico gitero kandi uvuga ko ugifise iyo gari ya moshi. Wagabishije ko ushobora kwica abayirimwo mu gihe abajejwe intwaro bokoresha inguvu za gisirikare. Uwo mugwi uramaze kugaba ibitero vyaguyemwe abantu muri ako karere. Usaba ubwigenge bw'intara ya Balochistan ikaba ariyo ntara nini kurusha izindi muri Pakistani. Iyo ntara kandi isanzwe irimwo iyindi migwi myinshi y'abagwanyi irondera ukwiyonkora ikagiriza leta irongoye igihugu kuba yiha uko yishakiye ku butunzi buri munsi y'ubutaka bwa Balochistan. Mwihembe rya Afrika abantu batari munsi y'icumi biciwe muri Somalia mu gitero cy'abarwanyi bagendera ku matwara kazidini ya Islam ku nama y'umutekano yaberaga mu mujyi wa Beledweyne. Polisi ivuga ko abagabye igitero baturikije imodoka yari yuzuye bisasu ku muryango w'inyubako iyo nama yaberagamo mbere y'uko abagabo bitwaje imbunda binjira mu kigo. Abakuru b'inzego z'ibanze n'abayobozi ba guverinoma bari barateraniye hamwe kugira ngo baganire ku bikorwa byo kuyishyira ibikorwa byo kurwanya intagondwa z'abayisilamu zo mu mutwe wa Al-Shabaab. Umutwe wiyemereye ko ari wo wagabye icyo gitero. Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping arashaka ko mu mwaka wa 2030 igihugu cye kizaba kiri ku isonga ry'ikoranabuhanga ry'ubwenge bw'ubukorano. Iterambere ry'ikoranabuhanga ry'Ubushinwa mu rwo rwego ryahagarutsweho cyane mu nama nkuru y'ishyaka riri ku butegetsi rya National People's Congress irangiriye uyu munsi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Wang Yi yabwiye abanyamakuru ko Ubushinwa bukomeje gutera imbere ngo nubwo Amerika igenda ibusibira inzira. Ni inkuru ya Laura Bika mugezweho na Yvette Kabatese. Iterambere mu ikoranabuhanga ry'Ubushinwa by'umwihariko mu bijyanye n'ubwenge bw'ubukorano niryo ryari ku mwanya wa mbere mu byavuzwe mu nama rusange y'abanyagihugu y'uyu mwaka i Beijing. Amagambo yavuzwe yashimangiye ku gutera imbere kwa DeepSeek, programme y'Ubushinwa ikoresha ubwenge buhimbano yanatangije urubuga nkoranyambaga rwa chatbot rumeze nk'urwo Amerika yashizeho mu kwezi kwa mbere. Bitungura cyane abo mu gace ka Silicon Valley kahariwe ikoranabuhanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika yakajije igenzura mu gucuruza hanze uduce duto duto twifashishwa mu ikoranabuhanga ndetse ishyira ku rutonde rw'umukara ibigo byinshi by'Ubushinwa mu gihe impungenge ziyongera ku bijyanye n'ubwenge buhimbano bushobora kwifashishwa mu gisirikare cy'Ubushinwa. Ariko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Wang Yi ibi yabyise ibihano by'amahanga bidafite ishingiro ndetse atangaza ko mu gihe cyose hari imipaka bitabuza ko hashobora kuba inzira yo kumeneramo. Ikipe y'umupira w'amaguru yo mu Bwongereza Manchester United yatangaje ko iteganya kubaka ikibuga gishya gishobora kwakira abafana 100,000 kizaba aricyo kinini cyane mu Bwongereza. Iyo stade bivugwa ko kuyubaka bizatwara imyaka 5 izubakwa iruhande rw'ikibuga cya Old Trafford aho iyi kipe isanzwe ikinira. Kuyubaka bizatwara miliyari 5.5 z'amadolari ariko ntabwo bizwi aho amafaranga yo kwishyira mu bikorwa aho umushinga zava. Abafana bahangayikishijwe nuko ibiciro by'amatike bishobora kuzamurwa bigatuma abafana begereye aho ikinira batabasha kuyagura kandi banahangayikishijwe n'ingaruka ku bidukikije ndetse n'umurage w'iyi kipe. BBC gahuza miryango 10:43 hano muri studio za BBC Londres, 10:43 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi no mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikinamico urunana. Agnes akomeje gutakambira Chris ngo amubabarire. Pascal we yemeje kumenya iby'amadosiye mukobwa Jana Sinyana na Stefano. Nurunana. Muyobo, umbabarire rwose ubanza natinze. Ahubwo sanze nari maze guhindura igitekerezo busho. Nta mugabo rwose yisubiraho urufo. Uramenye rwose utabiha abandi kandi ubona mpari rwose. Oya rwose nanjye byari kumbabaza yo nkubura.
kuko nta wundi wabishobora ngo anabikore neza nkawe bushobo. Mbwira uko akazi gateye. Nyine urabizi ko muri ibi bihe buri muturarwanda wese ahamagarirwa kubungabunga ibidukikije cyane rwose. Kandi n'inzego zose z'ubuyobozi by'umwihariko ubuyobozi bw'ibanze turasabwa kubigira byacu. Reka ibyo birumvikana. Ubu rero mu bibangamiye ibidukikije harimo imyanda ituruka ku binyabutabire n'indi myanda ishobora kwanduza nk'ibikomoka ku mabuye ya radiyo, batiri za telefone zishaje, iz'imodoka, ibikoresho by'ikoranabuhanga nka za mudasobwa n'ibindi nk'ibyo. Ariko kugira ngo ibyo byose ngiye simbize umudugudu ndabizi rwose. Icyo nicyo tugukundira rwose busho. Ubu nk'umuyobozi w'umudugudu rero ndashaka kugira inama abaturage b'umudugudu wacu. Inama igamije ubukangurambaga bugamije gukangurira abaturage kumenya imicungire y'imyanda ikomoka ku binyabutabire n'indi myanda nk'iyo tumaze kuvuga. Ibyo bintu rwose ni ngombwa cyane muyobo. Ahubwo numva rwose mwagize igitekerezo cyiza, nimumbwire icyo ngomba kubikoraho rwose. Ahubwo giwe bushombe urabizi ngiye Yohana Maria ni viziyo veni cyamamare mu bahanze nkaba rwose engineer w'akarere. Ibyo rwose urabizi ko nabikoraho. Nk'umuhanzi w'icyamamare rero nko kubyivugiye. Mbwira se unashaka indirimbo cyangwa umuvugo? Oya, twateguye itangazo dushaka kutambutsa hakoreshejwe megafone. Ni itangazo ritumiza iyo nama. Nibura uzenguruke mu mudugudu wacu nk'inshuro enye. Inshuro enye zose? Yego. Kandi ndashaka kurisoma noneho ngafata amajwi. Tukajya turicuranga dukoresheje megafone y'umudugudu. Rwose ushyiremo ubuhanga bwawe mu buhanzi ku buryo uzajya yumva iryo tangazo ritambuka. Atazajya akuramo amakuru gusa, ahubwo azajya anaryoherwa n'uburyo rivugitse. Reka buyobo. Yewe kubanza muza kumpemba gatubutsera. Uti iki busho? Buretse gatubusho. Gira hino nkubaza. Ngaho niko busho. Harya umuhungu wa Obama ntabwo yacitse ikiganza zize bene ubwo bwoko bw'imyanda. Wahora n'iki ko birabibura gasana ibyari bimitaniye mwana rwose. None turakubwira kudufasha gutumiza inama y'abaturage yo gukangurira abaturage imicungire y'imyanda nk'iyo ukabyanga. Ejo yari umuhungu wawe, ejo ashobora kuba umukobwa wawe cyangwa umugore wawe. Oya wibivuga we. Oya wivuga ibyo bintu rwose. Ahubwo mbwira ndabyemeye rwose, nta guhembesha, ndabyemeye. Birya binyagwa rwose byatwangirije abana, ni ngombwa kubirwanya rwose, ni ngombwa kubyirinda. Ni wumva noneho rwose. Dore ngira itangazo rero. Niringiri? Ni iryo ngiri rwose. Rope. Humura ndagukunda mwana wanjye. Sinshaka ko hagira icyongera kukubabaza kibondo. Ndabyumva. Ngaho reka gukomeza kwigunga rero, sibyo? Erega nta kibazo mama, nuko gusa mba ntamenye uko bigenze nkongera nkabitekerezaho. Reka ahubwo nkubwire ibyo gutekerezaho byiza, sibyo? Nta kibazo mama mbwira. Ngaho nyibwirira gahunda zawe muri iki gihe. Cyakora mama, nakubeshya ubu nari naramaze kukurakarira ndetse numva nta kindi nashobora kuvugana nawe. Narabibonye kandi n'ubu ndabibona rwose. Ariko kubera ko mbona ukomeje kubyicuza, nawe ndimo kugenda mpinduka gahoro gahoro. Nukuri rwose hinduka Rope, hinduka pe. Uri umwana wanjye nanjye ndi umubyeyi wawe kandi rwose ugukunda cyane. Ubu noneho ndumva nshobora kukuganiriza nkakubwira mama, nkakubwira gahunda zanjye nanjye ko zimeze. Nukuri mbwiye ngo uteze yombi. Nyine hari amakuru ko hari zimwe za kaminuza zo hanze ngo zitanga buruse ku banyeshuri bashaka kuzigamo. Ubwo rero ndagira ngo ndebe ko nanjye nakwigerageza ayo mahirwe. Yego mwana wanjye, gerageza rwose. Ubwo rero uyu munsi ndashaka kujya kureba Kerere kugira ngo dufatanye gushakisha ayo makuru ku bijyanye n'izo buruse. Yego mwana wanjye rwose, uze kugenda ndakwemereye. Turebe ko natwe twagerageza kwandika dusaba. Hari undi ntaraserara? Hari undi usigaye rureme? Reka ndebe. Ubanza ari njye wa nyuma da? Ngaha nzuru hanyuma uze tubarane nitahire karimo. Itangazo! Abaturage mwese mu cy'umudugudu wa Nyarurembo, ejo ni inama. Ni inama y'abaturage bose batuye mu mudugudu wa Nyarurembo, izaba igamije gukangurira abaturage bose kubungabunga ibidukikije
hibangwa cyane ku micungire y'imyanda ikomoka ku binyabutabire ndetse n'indi ikomoka ku bindi bikoresho byose nk'amabuye y'iradiyo, batiri z'imodoka, ikomoka ku miti n'ibindi bikoresho byose byo kwa muganga, ikomoka ku bikoresho by'ikoranabuhanga nka za telefone, za mudasobwa n'ibindi byose byashaje ndetse n'ibindi byose bitabora bishobora kwangiza ibidukikije muri rusange. N'ejo saa 8 ntihazagire ukererwa cyangwa se biyo nama. Aha, ubwo nabo baraje. Sinuwa ngo ejo ni inama y'umudugudu se? Nuko twangiriza umwanya gusa muri izo nama zidashira, zitajya zinagira rwose n'ibikorwa bifatika. Harya ngo ni inama ku bijyanye no kubungabunga ibidukikije. Ngo yegora. Ngo bazibanda ku myanda ikomoka ku binyabutabire n'indi myanda ishobora kuhanduza ibidukikije cyangwa se ubuzima bw'abantu. Harya avuze ko ari yihe Ruremesha we? Ariko wumva nabi koko. Baravuze ngo nk'amabuye ya radiyo, batiri za telefone, iz'imodoka, ibikoresho bya mudasobwa, yewe n'ibindi bikoresho rwose by'ikoranabuhanga byashaje. Buriya baragira ngo nzirirwe mfunze nanirwe kwikorera n'amafaranga. Ariko Karimi, nge ndumva iriya nama ari ingirakamaro rwose. Ariko uzi ukuntu ibintu byangiza ibidukikije ari bibi koko? Tekereza nk'inka yanjye Nyamamare nakundaga cyane rwoko yishwe n'amashashi. Ariko wa mugane cyangwa wa mwana wa Bushombe waciwe ikiganza na batiri ya telefone ma. Ariko ubwo murumva iriya nama atari ingirakamaro mw'abantu mwe? Ni ingirakamaro. Niko se wa mugabo we ndakumva kubundabunda wikingakinga ku bikuta by'aka kabari bite byawe. Wikomeza kumvuga mu izina ahubwo batanyumva. Simbe nkibafatiye mu cyuho busho. Bandese Stefano n'umugore wanjye mukobwa Jana yewe. Ngo iki? Stefano na mukobwa Jana bari muri aka kabari se? Dore bihugitse hariya hirya muri kariya kabingaro katari mitara, kariya kari mu mwijima. Ngahore kubacungacunga se bite? Ndekundorere busho, ndekundorere buriya maze igihe mbanuganuga none nafashe umwanzuro wo kubicungira kandi ndabifatiye. Ndabifatiye rwose. Ubundi hari hashize iminsi uriya mugore wanjye ataha buri joro igihe cyose agataha nijoro. Namubaza aho yagorobereje ati nari nyiri kumwe na Stefano ngo hari amadosiye baba basinya. Ubwo uranyumvira koko? Ngo amadosiye buri gihe akaba ari ibya mbeshya. Ndumiwe koko. Urumva we ntacyo wakeka koko busho? Ubwo rero navuze nti noneho reka mbicungire. Nakomeje kubaririza nzenguruka mu tubari twose. None dore mbaguyeho hano. Niko se kunumva ibyo bintu bitoroshye. Ariko guza ibintu Stefano arimo kumukora busho. Ibikize. None se buriya gusomana no kumukorakora mu majipo niko gusinya amadosiye uriya mugore abavuga koko byose nabyiboneye. Niko se Pascal ndakumva. Ubu ugiye kubikora wiki arakurikira wiki busho. Nawe ahubwo ngira inama pe. Nkora iki koko? Inama se wa mugabo we. Ariko nako byihorere umva araje mukobwa Jana muhisomo. Ariko nyibwirira Kristi baruwa warayimuhaye cyangwa ntiwayimuhaye? Ni ukuri narayimuhaye pe. Agusubiza ngo iki rero? Reka shabude ntakugusubiza. Habe no kwandika nibura n'ijambo rimwe cyangwa ngo ahamagara avuge ko nibura ibaruwa namwandikiye yayibonye pe. Mana yanjye ubuse turabigira dutesha cyangwa bivemo mureke witurize nta kundi. Oya sinabishobora bude. None se ko wumva adashaka kuvugisha urumva hari ikindi twakora? Nagikoze ariko bude. Icyo wakoze ni iki se? Niyo mpamvu nari nifuje nyine kuza kukureba ubu nongenda mwandikira indi baruwa kandi. Ahubwo ngero ndebere niba ibyo nanditse noneho nta kibazo. Mana yanjye reka ndebe. Agushenge disi. Soma nyine nibyo namwandikiye ungira inama ku byo nanditse niba ari byo cyangwa niba hari icyo ubona nakosora. Sha indi baruwa koko. Reka nsome numve. Mukunzi mwiza Christian, nongeye kukwandikira ngusaba imbabazi. Mu by'ukuri mpamanya n'umutima nama wanjye ko ntakwiye guhabwa amahirwe yo kongera kwitwa umukunzi wawe kubera amakosa akomeye nagukoreye. Nubwo umutima wanjye udashobora kureka kugukunda,
nzi neza ko ntakwiye kubabarirwa ndabyiyumvisha neza ko ntakiri umuntu mwiza wo gukundwa nawe kuko narahemutse ariko nongeye kukwandikira ibarwa nta kindi ngusaba uretse imbabazi kuko nk'uko nabivuze urukundo rwawe rwo sinkirukwiye kiri umbabarire gusubira mu magambo urabizi ko umutima usobetse amaganya udasobanura amagambo kandi muri aka kanya uwanjye ni kumeze umusore mwiza ukwiye gukundwa n'umukobwa utakiri njye ndakwinginze mbwira ko umbabariye ubundi wikomereza ubuzima bwawe kandi ndakwifuriza kuzahirwa mu rukundo rushya ntuzacibwe intege n'uko nitwaye nk'uwari umukunzi wawe ngo wihebe mukundwa humura uzabona umukunzi utari ikigwari kandi Imana ikurinde utari ikigwari nkanjye humura uzabona umukunzi utari ikigwari nkanjye kandi Imana ikurinde Mana we mbega amagambo umwandikiye urayabona ute se bude ngira inama umbwire niba hari icyo nkosora ndakwinginze ndebera neza bude wowe Pascal ntiwumve uri umugabo yabaje usinzira nk'agakwavu wikomeza kunsakuriza mukobwaje wikomeza kunsakuriza rwose ushigenda asubira iyo uvuye kigura sayira urafugira rase urafugira iyo nzu henyamo n'inyama umva nafunze wowe subira iyo wari uri urumva ntabwo ngukingurira reka gukomeza kubeza hasi umva ndakubwiye ngo singukingurira urumva subira aho wari uri n'abo mwari muri kumwe ariko wowe aho ubwira gusubira ari he sigubwiyeho Daridi n'icyo Daridi bwo gukora harya ngo muhamusinya amadosiyera yego ye kigura ariko wowe yego ye iryo sinyama murimo namaze kurimenya rwose ngaho subirayo rero ukomeze usinye basiga ndarukuraho rukomeza gutsinda kigura sayira nakubwiye ngo nabiboneye mu kabara aho wowe na Stefano mwari muri di urumva subirayo rero wikomereze gahunda zawe kigura sayira kaza gucurwa rurimo ariko urabizi mukobwaje reka nze nkwereke uko intama zambarwa sha reka nze rwose buretse nze pe ubu se wankingiranaga nkandi have se subira hanze nyine subira hanze se nkubwiye ngo winjire subira inyuma igira ntabwo ntuma winjira igirayo ariko wisunika igirayo Pascal nukomeza kugica ariko mukobwa urankubise paka mu bureze ntabwo nari kuvira amaso uriruka hasi ujya he uriruka kujya hera hagaraze nkwereke mukobwa umenye ikirahure cy'inzu y'abandi koko umenye ikirahure cy'inzu y'abandi ngo ni njyewe utera amabuye amaherezo y'uyu muryango azaba yahe naho mu kiganiro runana cy'ubutaha ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube kuyigeraho andika ijambo ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo urunana dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana nibo rero bashoje ikiganiro cy'uyu munsi ariko mbere yo kubasezeraho nababwira ko imwe mu nkuru z'ingenzi zivugwa muri kano kanya muri BBC ari uko indege hitwaye Rodrigo Duterte wahoze ari perezida wa Philippines hagurutse imaniye yerekeza ku rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC irahe uyu mugabo arashinjwa ibyaha bijyanye n'abantu benshi bishwe mu gikorwa cye cyo kurwanya ibiyobyabwenge
amakuru yacu arakomeje ku rubuga rwacu rwa internet BBC gahuza.com mwakoze cyane guhitamo BBC gahuza miryango. Thank you.